Nga ai kulai sibon ye pi ki perlok ki projor barok ki baju ajeng kersian. Ya kanika channel nak wi ke por sekoi pan. Nga don mentah hang ni nak mentah ban pentip se pi ki perlok kentei bat cenrang barok ki baju i nak mentah ka football ki badan haki than jong ka West Kasihal District bat kumjuru ki than ki Mamarjan. Dan ni kat bala nam ta ki perlok ki badan haki benta ki bakam se jengairu. Ba ka jing yelek kai quarter final lai sai kesni ha ka madan New Nong Stone kan long ka Eringiu FC Nasional ana East Kasihal District persya ya ka Sapki West FC ka Bedina West Kasihal District te perlok kan ni jing yelek kai ka long ka itnat ha lai sai kesni ka bedai ka arp khundai terik benai besau arjar pusan kaban sedang nuduk ke por RBJ sau pusan Janmet bat ka bairung nam tajung pi kolong tang san po tengka uai u perlok ubayok banwan benrung ben nam ta ben pekai ha ka te medan New Nong Stone ka jingyale kai kolong sisya ka ba itnat ba ha ka ba kine ki arteli ki tim ki ba khanbor ba kuma pilayo ban pej ha kine ki game ki bala de baro ha ka ba pi pla ben yu i ha jaka ki ba peru dan magata nakaling jong ka New Nong Stone Sport Social and Cultural Club ka khot ka wer ye pi barok ki perlok ki baju i bat ki baju ai jingkersian na koi ke pos koi pat ia gani ka sport club kenang ba kenang la banak tu seprang badwan panwan ra i ki tim ki ba khanbor na koi ke pos koi pat ha ke medan kumtala khot la wer ye pi barok ba pin ai jingkersian na kumta ke snik badai art khunai tarik benai besar jar pusan kaban sedang duduk ke por RBJ sau pusan Janmet Nong beng sajisen bakarut tiket kalong tang san po tengkah kabang yala manisi mentalut ya ketika tiket kublai sibon.